say why a producer is it a calling him na yesi movie no so mo ba mu dia say said ye beka say ye bia na be eni ayi pie kura why yesi pie kura timi etini die film because why eager so person acting movie o person ye actress o person ye star nti yesi mo ban so dia mutimi ne memma no e de rough amba Me pacho eno no men kan se etisa and I men kan so se entisa. The reason why inti America ne sa ne say adwuma mu se ye ne empanyfo ne others ne deda no e wo ba bia. I quite remember say me SHS no na me petition me ko interview the only question I busa mo interview na say do you have a boyfriend? so yeah the whole interview no pe wa wana And the question I busa mo interview na say na o can say that an mini boyfriend. you can know Ti me can know any farm. Na me kodru ho no. Me je adwuma no. enwefo ne ba Headmaster ne tata me ni oye me interview na no ye headmaster no. Nti me jaya de kire no. E ko pay different school. e ho de yanta E ho de na e okay. ene so ye da fofra saforade aye me ma wo bia kwa ba ma watena se fra wo bi na obi mfra obi se awotutu a watena se na ene de ma betina oba broni bi nche mine no ebe bon komo mia minua ba tili edu tutu ene na mine ne ebe bon komo ma me ntwa me ho bra sisi a na mine ne me bon komo me ba sisi a Obama village and apartment opoku ase amanfu one wa summer sene na metimi de interviews they say bro from na eho ya apartment bi a eho akono opema wo baby atsena tili mema wakwa baba Joba Trend TV so Yeah, minia. now what to say Ewo adom. Me ho ye. tili stardom eba with say what na wo nufu ana Debi. Emfa ho sa. Stardom ye ni ewo wo mu. Achede Nyankopon de adue wo mu. A wu ye pie. Ama mansan nyina hu. Emfa ho ne woto. Ana unufo. Ana say unipadua. Aha. sanse me hu se obi a pese o yes star this o hu se ana me musa the right questions say in the movie industry no wo mam say wonni to kora na wo nufu nso a ese baby wo a on fit sa wo bekọ ho ana wo hu ne sa Me hu ne sa. Eye movie bia. Any the kind of personality a fit. Ubeshema ye wo ye nuanum bi wo ho a omo 8 akakra. yes Aha. Ye wo movie bi e de omu twa ekọ. Ene ye wo movie bi so omo edru ekọ. Ene bi so obi a na ye pinipatiatia. Bi so e pe obi onufo ana owoto. Yes. Enti ejina movie kro no. Any particular characters a omo pe a fit nti ya na ejina director no so director na betimi a kire say e be a movie we ye hia ni petuntum e be fit movie we ye hia ni pakokọ e be fit e ya na ejina story no so e na director no so aha the ama me busa o say no de etfo no eye movie na ma ne dan wo moto sa na eze esele okay one thing is say on say aduane wo be didi a aduane ne packaging no e common na operate me ma wudi aha into obi wo ho a obepese obefa obi a owo to say nipa ne find e bi a beauty ne to obi so wo ho hu ne say me packaging no me de bia nipa omo ye tietia ya
with the kind of movie no ebe sell it. Obi so obeka say, "Oh, me packaging no atia for." Me do omo ya, eni omo be working on the runway ne te say models ne ade na ebe ko. Obi so timi ka say, "Oh, nufuo." Nti no eto na ye no ene ye yam ne ye nufu no eye. Me advice say eye. But eyo bia ne of feel say oye den. Oye ne ho. Eye individual preference. Aha. But me amete idea. On say ade bia side effects. Aha. Me amete idea. Maybe I wouldn't like to do it. Aha. But ebi so you obi so any je say obeye sa na ma no. Aha. Ntia. Unse samre se obi ani abra wo tu susu denden wo tu susu e de akoye ne to because me unse Ghana ye won kofo bi o ha menim omo nye movie actress omo nye bibia omo nye musicians omo nye but omo tunti no omo be stars. I want to make a bibi say packaging. Aha. Ebi asa kwan ne so na nipa ne hu say opese o packaging ne ho. Ono person will use it to attract from that section. But the talent ni wo mu a, I don't think say you need all those things. Ni wo mu ne wo say wo mani pie. Aha. Enya wo to no na e wo say wo de sell wo, but talent na wo mu no. E na wo say wo mani eye den e pie. Your musicians bi wo ho a eto no mo nhye da ni bi. But their head outside like yet omo nka omo wo achire omo nya fame ene ewo bi so wo ha omo wo but sa na ma na etimi asele omo aha nti ene enye no na ebe sele nya eto ne particular na ebe sele eye adekro na ewo mu no eno na wo se usua mo na wo de ba out a etimi asele Ena tili waka no wo se enye to no na ebe sele na de wo mu na nyame de aduo mu no sua na emfa nko ma menye mabo afon krato mrasese mesama akwa babie meguso a etwetwe nkomo tili kuma wudu no oba mu ache kakra e pa chan ache mfie bezi be 5 years yes that means oba be 2019 aha something like that. Movies no why ye bia My more pa. I be brave. na sese wo sai produce Me pa chan. ti wa wo produce movie na ya na ekose Oh, nyame adom. Nyame adom. On say me woni say bibia di nyame sha ase a odi nkunim. ene wo ye Kristo ni Pa chan. kwa asole bai Me kwa assemblies. Enti nyame adom. Yesu so me na me team na me ne omo ye adwuma no. Omo ye aboafo. Aha. Ena too many hands make a lightweight. Aha. Nti we de na adwen ba na we de na adwen aba na ya soso ye mu a ye be wie na ya ye something good. na wo ye skit ana wo ye movie ankasa Pacho me ye movie ankasa. Me ye movie ankasa me de ko DSTV. okay na o ya TikToker Me wa TikTok there but me nye so much TikTok fan. Me wo that much. Me ye other ejuma aside movie no. Aha, nti ya na me time no. Yeah, TikTok ya bai abeboa mo movie industry Eboa but me hu ne say omo eboa mo na musicians. Aha. But eboa because most of stars ne bebre e ho na omudi free. Obi wa me tia say no industry ni but na ye hu no. But owura TikTok nim no. They say nipa e hu ne more. Nti eboa. It's TikTok na ma stardom na easy ana Amana easy. Amana easy pa. Amana easy. na ade na wo movie no TikTok yi eboa ya ma stardom nso ay easy
I don't know when you movie no TikTok now the code DSTV. Okay, idea bia profit ntina ye den. Yeah. Business bia so obenya profit ntina oye. Nti no me de ko DSTV ne koton na manya me sika back. But TikTok no it will take some time. Ansa na obenya usika. Say why a producer is it a him? Na his movie no so mo ba mu dia. She said ye beka say ye bia na be. Eni ayi pie kura. Why? Yes, pie kura timi etini die film because why eager so person acting movie, o person ye actress, o person ye star. Nti yes mo ban so dia mutimi ne mema no e de rough. Amba. Me pacho eno no men kan se etisa. And I men can so say entisa. The reason why inti American is an say adwuma mu say ye ne empanyfo ne others ne deda no e wo ba bia. I quite remember say me SHS no na me petition. Me ko interview. The only question I busa mo interview na say, do you have a boyfriend? So yeah, the whole interview no ope worry wana. And the question I busa mo interview na say. Now what can I say? That an enemy boyfriend. You can know. To make can know. Any family. Na me ko dru ho no. Me je adwuma no. And you for neighbor. Headmaster ne tata ni oye me interview na no ye headmaster no. Nti me jaya de kire no. E ko pay different school. E ho de yanta. E ho de na e okay. Na no wose watata no ware o. Na wasa ye adwuma na ma na tua ka se wo we do akofie akọwale no abo akon. We me na ma ye adwuma na ma na tua meka. Unim se sa de we ya ma didi ma na e sisi semba. Bad, very bad. Meanwhile, so na headmaster no so wo yere. Very bad. But industry nim no de na omo ka no. How you package yourself. Obi ane na adwen a odinam. Emetimi de me say me bua ka esi se me we industry nim no. Me ne panyin bi anya hweda. Oh yes so. Oh yes. Me ne panyin bi anya hweda. Na otina pani bi so liba be ka se utili wu ye tu no pa. Wi amahwe wo be gina ka se no obi anya hweda. Evidence aba. On kire market da me sere ho. Market da me ton on kire. Sansem na ya na yakeka ne de wo bi nya ni abere wo pe wa hwe wurama menwa afi no okwa be hwe market da sere ho eno de ka bi foforo da nya obehu bibi a kire obehu bibi a betim de aka se na gewe ne ton te obehu bibi de aka adam modogi mo bodogi na e pushi etu nyina ma nti hu to ne ka sa mo susom so o ba mo susom nti obehu se ne to ni shape ni sitie asem we de na tili me pese me buso asem na nsen be last week bi ntokwa bi asole wo Ghana ha ye bra kokuma no any lady bi a esi a friend telemo wate e pa cho mate but omo ntokwa ne de me nkamu hwe because I know nothing about it na unim telemo menim no say oy actress e pa cho na ntokwa na omo no aboa wo mana okay me nye I don't know me nye fan of beef sa eniema na ha ntino me follow nti me nim omumie no ha ombeto tom ne ma ne ade for that one day me ntimi ka bi e ma me busa sa me meti he enye ntokwa ye bai kra me nim obi e friend telemo me nti ni din na bai ntokwa no e wo mu se wo mu keka nsem bi a eni de aba e kwakukura ka se woto na se pani diwa enkyere se wo ye pani woni pani da enkyere se wo ye pani e ma telemo so se hwe enye obi a ne ba TV so ba keka nsem ankrofoti a eche se woni nyansa obi obeka asem na ma wo afanya se wo na ono nso wajimi san sensem no ya na boa se mo ani mo aba mo wo fiem nti nkrofo hwe mo na wo de mo ye mo role models nti drum bi na mo bekeka nsem na kwaku pe na hwe na wanya na anwi ni ti na ota eye se ya mo yesa
Oh, ekwan bi so no, eba fame part ne dia me hu ne say abom because obi wo nim ne da. But ntokwa ne nti no, get to know them. But as in omo ntokwa no. Se ne ubisa say eboa omo en omo keka no. Yeah. Obi wo ho a ebia na ye just for fame. Ubekom na omo ye namfo. Obi wa bekom kura na omo ye namfo pa na nye real ntokwa. Di those ntokwa ne de na meka no. Fanye. They say we a producer. Nti say producer for be foul. Na okasa opese o do ye movie ba movie no. Opese o ye romantic scene. Na ubebo brazy anko ana ohye chain string. Na wo dey yes a romantic scene na obeya na. Se producer for be fa me. No okasa menye romantic scene na. Meye but with brazier and jean string no. There be menye. Meti me a romantic scene with Nika and Ina. I me look sexy pa me portray actions no very well, but brazier and jean string. I didn't see na wonye. Say you wadjuma is acting. Obi subai na woye. The other na wonye. Mejuma is acting, but obi aso ebi ani dignity no. Oba ni dru. Na wan so no movie mu ubetimi am obi ayesa. If the person is willing to. The person is willing to do it. They are one kasa movie are producing no. Obe mo obi a share string ni brazier dey. Oh, me movie no me movie a me produce no. Me produce movie a eye too exposing to that extent. Yes, acting. So you can even be in a long dress and act it and make it looks like it. For people to believe it is like that. It doesn't necessarily mean say it should be like that. You act it. Example, kissing. You kissing, right? Yeah. But sometimes no, yeah, not dry. We only act with our lips. Not your tongue, no, it's missing. But you be acting, I'm looking as if say we are exchanging the tongue. I wouldn't say binim so exchange tongue number. Ebi moye. But me no, I don't exchange my tongue. That means you don't kiss in the movie. I kiss. Me kiss it deep, but me my tongue nenko a dry one. I kiss with my lip. About and Janya by doing that tongue no a movie. But I'm just acting it because my man is real. Truth and Janya who say oh, omu kiss it tongue nenko pa but a lips. That abrofo ne ye he omo so ne ye de ye we nyina. But na say me wo tahwa wo dum say abrofo nkura ebi wo so wayi ne nufu ne to no. Na ye skin bi na wahye o. Wahye skin finity. Abesi ni na ase. Enti nufu na hu say broni nufu na ye ne to no. Na eye skin na wahye ni nufu ne to na kasa e wo inside. Na ade na Ghana de ye ya ye je ne sa keke. One thing is say Ghana sometimes no. Ye betimi aye. But on say sa silicone bat no afi na edu Ghana. Enema bebre wo ho a abrofo ne wani mu chen ye. Ye important ema. Currently I think this year yana that silicone as no. Eba. Ghana fo ni bi. Also mo etu obi a say body. It look like your skin. Afi na edu Ghana. Yes. But na abrofo no mo wadada. Yes, ntiboni no. Yes, ntiboni sha hu ase ne body, but o she bibi. Nti no abrofo no wadada ya chepa o. Na movies be no produce so de ko DSTV. Me ba che obobo bi din kire me na mamuze. Me name na ne movies ni. Okay. So far the doors but me ka be me nsa bi. A chapter I can't close. Locked in the cage of gold. Web. Ni nyina yi series a uyi wo DSTV. Full movie ba omu yi wo DSTV. Na che se unse udi ka asem bi se wo ko DSTV na wakoton na waje sika. Na Ghana ha no wo ko TV stations na omu ntompa sika ma.
Ebito. Like local channels, no? Is that what you are saying? Ebito. Ebito, but DSTV, no, yeah, no mu pay no high. Okope dollars. Yes, dollars no na open na cities no there. It's shama yes. So but on say you invest this car in movies, no. In the you have to get your money. Faso kakra. Yeah. You know, say if say a one bit ya more, why not? Me da sepa nyame hira. Na me pese wo two youths no special. We are by the ladies. Omo ba industry mfoforo. To omo fo kakra be 1 minute. Okay, a futuo kakra. Me de be ma youth ne say. Ewi asim no. Bibia obeye bia no. Me nyame ndi wanim kan. God first. Ade bia na mo bia betu bia no. Me nyame ndi wanim kan. Eno nto nchen ahobrase. Pronwase. Nefa obuo. Enante. Nema wo ho kwan hye nipa ase. Ema ne ntetew. Inim sane ya make an oti ase a. Se wo di nyame di wanim kan. Na wo bra wo ase. Na wo ma obuo edi wanim kan. Na wo bra wo ase hye nipa ase. Ema ne tetew a. Baby a bedru bia aside even movie industry no. Baby a bedru bia no. Obetimi atena. Asem no. Na waka no. Wo se bra wo ase. Hye nipa ase. Ne nyame kura no. Otan wo ma wo mo. Say e beto aba we ya we. E pa chan. Asem be na be kan fa abato no. Nyankopon di anim no onyi panyin mai. Zede. Obia gadidio. 97% people in DC. Cheda, why now prefer na? Right now, Parmity and dear. Minim near Metro Man. Yeah. It's 79 I could have a box in my day. Maybe I want what? Me go suit Obia side. Nti Andrew Honum no. I'm a gather something. Na MPP ni DC this wait to your side until I was all taking decision. Still me you're convinced. Was it so when you're convinced? I had the idea of cover chuchu to say, Minu Amida was in Yamishra. Emre Pemu member Nayasa at Uncommons. Madame Aboa Funyana say Oboba Village and Apartments, Oman taxes and accounting, Vikers kitchen, Joba delivery. Nyame in Shiramaboa Funyana. I love you. God bless you.